marham. Sian hula-hula na marham panangkiro di hula-hula na markunanyar. Raja nami raja labulon nung matunggo si tutulah nirohan namin Maria iya na doon namin. Kirsis sa mga sisabong boni dodor sa mga sisonimi. Kami ang kapinupun di kalipin talagang kapasupas doon kalas niroka. Nung nga di pa sa rungkop nung kami pasupasli marpunga-bunga doon ang akatangan namin. At tong sauran namin masamandot niya tua-tua. Ari lang manamalahat dulu manamarubian. Oras mahamir lagi na parang yung muna magdialaw kalas niroka sa kapuhula-hula namin. Labto ganda naman di hapuhula-hula namin sa mga nila. Imadugo! Hula-hula namin ang yung tangan raja huta berjembrut sa luhut na karobangan na sahan mapertikan di hamu hula-hula namin. Gabi ang baru open hita di hula-hula niya sumutok di bangsa tekyo terlumuli pa hula-hula namin. Marada kamang Terus semata aku kami di bangsa tekyo rumah saat kami di buku dalam mamuna di bangsa tekyo asa hujalo kami kobar dalam hula namin. Asa ng kasahataran namin amang penting namin. Bama jolo musik na hobar di sini. Urus mami mga diyan.
nabulog kami. Ula-ula muna marka ng bulan rakdot silegan. Dan nahuli namin mga nados namin. Ida pinaboy ang naboy tapos kami tu ang mura din ang mura tu. So ni don ni nadutu madon. Asa pirma pokki balbal mapasalongan. Pirma tadi muna luju-luju manang pangabawan. Pinasaan utawa niya. Doon ni sa luhod na uluran ni hula-hula namin. Sahat ro di lungas sa huta na ro madapotok namin. Tarulo di hamil kapasupaso doon sa tabat. Nadinggal, marhitihan hargwebir ng upas sa uliyong kami. At doon, manupamamasong may dihami ang kaparitilingon muna. Asa magdoon na uli bakon namin tuwan kaari ng ihod. At doon doon namin sa manigyan na tuwa-tuwa. Ari lang manamarhat, tululot na marobiyan. Oras mahami na dyan na paritilingon muna masyalo. Lapto ka dyan naman di kami sa luhod na hula-hula namin na mga matutuwa. Ang raja namin, Raja Bulon, ubuto kami nung amuwas sa mo. Alam ni doon, pandalanan, siya kuta muna madapatok namin ang kaparitilingon man, di tajumli doon. At doon, rodo kami lao madapatok kamo sa luhod na hula-hula namin. Lao pa sa hatong tiyo, mula pitong suniin nun, nabuta pa sa atami, lang sobo uwas ni Rajay, las maraw kamo majakong kami, at adoho na sumandun niya tiwa, nagsuda pulong niya sa sakot galibariya, nagsuda ay adoho uho pa sa atong para nung pagkulahula, nang pisibahin ng yang kana, pinupos pitang di mo nun, nasosabi. At tong mga rade mahamong karaja namin, at ako kami so kung ipimulti na mo itapasahan tabi para na pagkamo sa luhod na hula-hula namin at itong debatama naman ko ipasipasyo makikinig rohong masok bahang hula-hula mo sa runa uhud do matong matuto so kung nidot na naduto madohonon ari lang namarhaltong madulot ng parodiya oras mahami sa hula-hula mo naman jalo malipaganda man yung parungam ng mga liat ang poro gabi ito lang dibaga sa tikyon dinaro masuk paham buang arok do Tonton do kita do ukula hula hula sa do pohon kamu ma guru muna raja nami buhun ma pasahata ma kami may nauli ido ko ta na guru ni be nya na pon dibi kotong do memio ka aranya bang guru gabi ito lang di bangi do mo nay asa bangi do ata do kami do hula mo na di magsati ko rap do hula namin mau ya ate ito lang mangalakam na tujulo maju ma abang do baro na do baro na yun nagpasahatong meme mahami tu guru nami kami warga negara rapdot hula-hula namin sa lupa atau kapapuna kama musik
muna. Maulo pa itong sungoni memenami ramdo tulo na saluna. Tuhan tamat totong na pasahat ko sa kasuna. Kalau mo na raja ni pasahan tamu po hulho may tuan anak do para main kami yung perhitian ni tangi yang do dalam di paso-paso masih kebutuhan ka pergeling mo. Lo raja. Atau ko pasalo kami mah di bagas salah di roha. Asa ari lang manamar hantu dulu namar robean. Oras pahamay raja na pergeling mo na naman dialo. Labtu ganda naman di kamu hula-hula namin naman kali. Gabi nang baru, anang baru. Gabi itu lah. Mau ni habis saluna. Orang ni wala muna. Gabi itu lah. Tapos baru namin, tapos naman ito na sila. Mau lihat mana? Alam magsado na ulisan na rin kahit ibaga sa tiksyon. Pinaamul tiyo minato patuhatan, ba't tanong mas tiyo at kaya matasara? Dinang sok kami, sisa datangnya kita sisa dalas di roka. Dinang ojak pada mas taribi anak doh paromain nami. Rabudur kita tu bagas jero di Tuhan. Atong di bagas penting kena raja nami. Ubang kami di sol bagur di simpanganan na sosade. Nang huli managtuis na ubang kami pada bentuk kamu hula-hula nami. Atong doh kono sa kondon na doh. Titik masih ko pagolang-golang pangarahon na. Terus na ngono pe parbone tangan nami darat nami makatay pada bentuk kamu hula-hula nami. Di ba tama naman ko basa-baso na. Tadi alang ma. Sa lima jalan mano naman baru. Sa sinang pajalo pardongas sa ripeo guru nami dohon hela nami. Laos disondo tahalason ima dibagas muna marapang na berjuang. Abang baru na berjuang na kinunga di pasahat tamu tuhami songot dulu-dulu di sipanganon na mulo. Di halasok kami may jala dohon nami masongot na dua-dua. Bago doon na marhanto na diagatan di Robiang. Oras sami na bajalo tuganda na madihamu. Songot nido di tiko namang baru-baru dua kana dengkam baru dua kana silas di roha. Los disondo kami patupahon dekke simurulu dekke namok dekke na saur. Abang baru dahon dipinggang paso mardongan indah nalas abang baru Gabi itu lah. kalau tuh pesongon dekke saur dekke sangap na pinasahan nami tuhamu sa luhut tarlumobi man tumuro nami dohon to hele nami pita-pita nami man tuhamu sa luhut na asangkia maudur hamu tu dolong udur tu talua pandarami aka na loman dohon aka persaulian dohon nami masauda tua-tua titip mati no pagolang-golang pangarahun na o tik manang sosadua dek sa sosadia na pinasahan nami dekke saur say sama mu sa luhut marga sinabela tupang gabi at doon tupar orang. Udu di raja ima tu si jalo upat ulang. Jadi di hamu ulah-ulah nami gitik di sombatik kipas atau kamu tu beremu songon deke nabi noamu. Di hamu numo bima bere nami di bagas tikyon. Rodo hami ima tulangmu marga sibolo. Ima mabot deke namokmok deke na tiongdi deke na tiyo deke lasmiroha. Ima di pamas-maso muna di bagasan tikyo. Nang macalo na kisatongan huray martite huriana ima sa namang pandita ang giat nga martite hun. Tupa nang dom labo ma naginalahan muna o tikin ngaron. Ditik-tidek ke nang panasahan namin dekke simuluro dekke si Diyo dekke nalas dekke na madilat di atas batu. Asa tong dima pagsamo tong dima padre mo no dekke na mangiyo. Basta ulur na tuturo namin titik dengan tinobek gorong gusto ko na. So ngono pwede kini bago pahami tulang. Ako mapaso-paso na lumobi ma di ang pagbo. Kasi bolong. Berarti kan tu kamu hula-hula namin raja manik. Di Barako, Gabi itu lah. Rahmatu Sopel, Oh iya. Rodo Katulang, Pamualas Meruhanami mo, Ibagasa Tikyon, Macalo paso-paso Pagdunga sa Ribeo Komere, sa Pagasjoro ni Tuhan. Rodo tulang mo bodo kasi mulululo, doi idang malas, nahok dihukulan na ima di pinggap paso. Pita-pita namin doon mataribata na masuk-masuk matuhata, Ipagdunga sa Ribeo asa martugo bere lao nangulaw na kanahobar ang mga lumiya ka na rikoti di gulmek ni ngalong rapat tudoro hamuboro rapat tuturuan lao mga mangyaya ka na rikoti tung sumurong pero namin tulang las mawang bere na asa doon namin mas pamilang ni si titik siyopa golang-golang berpengarahun na sumurong bere ka na mo rapat tulang Tuhan teman ko hipas-hipas doa. Bapa kami yang bertata tinggi di kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan semua acara boleh berjalan dengan baik.
Engkau berikan cuaca yang baik Tuhan. Semua ini Tuhan bukan karena kemampuan kami, tapi karena kasih dan anugerah-Mu kepada keluarga, sehingga acara sebentar lagi akan berakhir. Bapa kami yang di surga, banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Bapa, agar berkat yang Kau berikan tidak terhalang oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Saat ini kami berdoa buat keluarga Amang Sintua A Sinambela beserta Inang dan seluruh keluarga besar yang boleh ada di acara ini, menyertai setiap acara yang ada pada sore hari ini. Pada sore hari ini Tuhan, kami akan menikmati makan dan minuman yang akan sebentar lagi disediakan. Biarlah ya Tuhan, karena kasih-Mu, biarlah makan dan minuman ini boleh menjadi darah dan daging bagi tubuh kami untuk melakukan segala kegiatan kami selanjutnya. Dan biarlah kami Tuhan semua yang hadir pada saat ini, kami boleh bersuka cita karena Tuhan hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Tunggu ni mana nomor 3 juga tadi pemuda di Korea. Halaman 2, kamu. Naik bahu. Nasa Markota. Nasa Markota. Naporunami Sitol. Tiga panganan, dua ulu di kemudian tu tulang panggil nama Reja Simpulu. Sitorus. Yung sangat apa mura? Ano yan? Dong asamuta. Simpulu. Man. Dihita na marhamaragi. Itu mora. Tumpuk di Ulauta di Baga Sasadarya dia negosan Josaya 44 ayat 6 sono mahatana sono dohatani Jehovah Raja Israel dohot sipaluidana Jehovah Sabaoth auro perjulu jala auro perpuri jaladana dong debatang dukung nyau melalui bahasa Indonesia. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada Aku. Ido yang gosahan martua dohala natu mamihong hatani debata jala nau peopsa tapasada marata martang yang maita ale Jehovah debata manami para serohana sumuru nungasun lamang kuasa atau kami pasu-pasu parili de sipanganon doot sinumo na pinatupan ni suruh namin di Bagasan Sadaryo pasu-pasu matuhan sipanganon ni jadi hubungan baru tu pamatang namin lamang muda nasa ulang namin segala pari kalau mobil lalu musi pasang apa rohan namin Tuhan Turangi roha dohot pikiran namin asa merdalan parada dunia lu Tuhan rubar tulong menewa ima ile-ile panggilan namin nang di dosa namin agurang itang lupa kami mangidosa ko sesa na Tuhan asa na gabi pangabati di hasi dohot tolong ni roham nanang si pasato mo rupi Tuhan ni ganuk masaya-saya Om na ile-ile panggilan namin Tuhan pang marahiti-hiti Kristus Jesus Tuhan namin amin asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus kolom ni rohani debata amin dohot parsauran ito di parbadyay manaman dongani hita siap tikyon sugot sa katroli sa lilim na amin kita sangguna
terlumbu bima kion dihamu di amang si dua labela do inang sok-sok mana pengantin markas roh hari ini negara sadiron binang ujak macalo pas-pas berbegasong anak uluyai do uluyai jalahali penudu do sauda muna aman matan yang do asal dia begitu keluarga bahagia nyon anak tahun beberapa tahun jalan rumah tangga siulun kata Tuhan jalan di ronanya mah terutama ala dapat lupa do anggaran istri kalau saksor mulut itu seorang dahulu dari pasangan tani makor keseluruhan di laut dan bagasan itu emang ada pasar orang lain mah soalnya tanggal 2 ini mana serupa pulang-pulang pangarapna untuk soal ini tidak boleh di batu bakar kalau besok saya mat terlibat emang apa pas-pas nanti emang ada untuk bunga ni silang rasa stanten ni bunga tay kita rin naman Tuhan jadi pasar kami lagi agak sampai Isoan kami siang juga 1 juta rodo tu kita dan irrigation. Jadi dang palagok nyon juga 1 juta ni ito riba alay bago ima di pergunahon. So manilang tu anak riba dah so manahat nakin dilakon pendeta jadilah rumah tangga yang membantu bukan dibantu ya emangnya harapan kami jadilah keluarga Kristen yang benar-benar berpegang pada Tuhan. Demikianlah dari kami jula-jula 1 juta Syarikat ni Silau Raja Songone manang di si jule-jule 1 juta naon mendapatkan kami di bagasan lah teroka taruli kami akahatan nauli hatan adenggan taringot di ka persaribone anak do parlemen nami di pasal tamu do kasalah teroka magiti register suara masuk-masuk maamatan debata anggi makahon nauli pakon nami mengurupi tangan nami atau dokono sama di nada 2 ada yang nomor 1 dulu nomor 2 oras mahame usutun naman jalo mandi bakak de di hamu ulang kama nami do ina nami namang aja kami margane golem kami naro siap puna pasogi ima huda badia mau dade gabe mancala horas perjolo kami kita saluhut nama do kolate ala dilembre kita arena dekan arena tiu raja doli gabi manggabi dilas ni rohanami namar buruhon pamurumu manang pamurut marga sinapela di patu pada sida do sinamong nabolon tu kami hula-hulana marga Hudabaria lausido ang Raja Doli las nirohan namin matapotok kamu ala sisada anak sisada buru hitang sisada bere sisada buru dan pos rohan namin bolo halak namin taruli sinamo na pinasahan ni pamurut marga Sinapela lausido ni bagasa tikyon rohami pasahaton sinamo na bolo tu Raja Doli nami marga mani. So anima sakat ni rawan nami ang Raja Tuhala inang mati. Oh, lalu mas sinamong ni Buru Tadohon Helata. Sudah dipahami yang Buru? mau lihat mah para sidoni Gabi yang ini songoni manang dihita ditolak ihalas rohan nami raja nami apa sidoni nami di pasar tamu do tuor ni burutai ido tadana hita sisada buru Oma guarna titing maraku raja nami alai raja nami
molo sadarion hamu mai jolo ate Gabe ya Mang. adon yulan nami ami mai jolo hamu mai pu Gabe ya Mang. jadi mulia ate mah dapur masawan hatana tua naman do asa bagut daun na namahantu dolo do gumarubian horas mahami naman jalo tuganda mah dia hamu sikat ni nama ngalea Begitu. jadi dia hamu lain nami sinambela do iboton nami lain ngalas rohat tade nah ipasu-pasu Tuhan parkulon nilai apalah sadarion terpasu-pasu maberen nami dabotan parmain mahamade kami pelas doro nami martang yang do kami lain asal jam umur muna asal dabot masa mau nang dua mando ado haluka maina tugu-tugu di horbo ado hati di tugu-tugu nang sorma tua malai kudo di motor ku pairing pahupku sahat tu nama ini sahat tu nama namala kami sampaikan sama Bire Sigordon ya adong dohana adu tua mando hot pejawi tong do berulang-ulang baru aha penyalakpo tong doi boru ni tulang jadi molo di dulu nami sebut omma boru utabalianon boru manik madihami ade ingat tidak jadi tuh hobe boru alanina ro na tua apara sidoli nami pasaton ima sama titing maraku jadi molo di dulu nami ho tetap mau boru manik ade jadi sehat mahamura dua sama hatana tua tubuhan laklak tubuhan si boru di peluru di berubah tua tubuhan anak mahamu tua boru dengan muna mai sauru MS tambah tua makan itu masih boro di batado nomor tua hot mahita i paroro jadi ayo taruh ada ya jadi firma tondini berenami ya firma pokdi baru-baru pancalokan firma tondini boru nami luju-luju mah akka apa ngomong horas